Sini bubagrap already social media o saja buano call kaya bisa ka abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani u jeta Tripura WhatsApp no sikam hinjak abo ti so actually sikam abo sap no hinba halam kukirok no sikam no age nino usikam hinjak mani narok joto sai mano taupan very common sikam coba narong ni nana dabura song taupan tongke sikam coba tam no hin ni narok singke borok sai mano u halam kukirok no sikam min man taung narok ano sing mano halam kukita mo kukirok no se tamin mani mijo kukirok no se sikam hinjak mani Tripura orang ke halam kuki je hinjak manirok ke tamo difference main karon ke je sikam ro Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai ro borong no halam min je sikam ro Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borong no halam min jemon baro halam hinjak baro ta tribe ini je sikam ro Tripura Maharashtra ni andaro paya borok no inke kuki no obono difference halam kuki hin mani so oro sikam coba hinai abole very common till recent time sob semua jeng kenal sikam coba tam ni bagai cerai rok tu ya rong pan sikam coba tu di dakti engya ke abona hinai sikri wei turumani ba abo coba usikam rog inke jeng coba ni borok hinai seni jago borok ni Karezias sob semua coba wo tuina ni kiria Karezias people sini sikam kok ba inke ral lo sob semua mane coba wo tong nai borok inke norok ni dabura norok ni para je hogra tong nai rong no dabur chu rong no norok sing mano phung ai sri nyake sanja ong drop rok inke coba rok ongo ine inke asamoy rok borok sob samoy sotor ko ketong ine mane sikam rok kaya attack kai nai abo mane sikam this Pharisee tribe in nani taisa derogatory hinai hinjaga no these brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong, abo borok nono sikam hinjak mani. To narok sai manu sikam coba, it is nothing new. Don no maniko ni somoy ni simino, rai kecak, rai kosom rok abo pro, Battle of Tlangsi, no, Battle of Thanasi, no, Battle of Tlangsi. Arowoba, rai kecak bahai ke aro mecem kasih kamrok na mecem abo victory ngai phai mani engke donno mani ko bofruni ba 1400 apruni simi se sikam coba mention till recently chini da burarok ba sikam coba ni kok so engke sikam coba this is very much part of history of Tripura. Abo kep no chikon kaina ni bagaya kep no abo tolak klaina ni bagaya. Jeng sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters singke sap no hit Nagas headhunters. Bro proud se feel kayo jeng headhunters ini. Tai jini mijo rok lusai hinjago. Lusai mane tamo lu inke bokrok sai man tan mani. Inke headhunters in mani kok se lusai inke lusai word no borok kunadin derogatory hinai saya ble inke jeng je wanje rong no wansa hin mani abo derogatory ba wansa no inke sikam word this is proper noun abo ekta noun so ro derogatory hinai boy feel kai mani ang aboya ang nije rangkol jeng halam community ni Tripura wo so halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se I feel board recruitment board ni chairman ang nije saksang no sikam min nani ang kuno lachia
I feel proud. Yes, we are from Ralmi. We call ourselves Ralmi. Ralmi means Chobani Borok. Norok oro ang kisah sana ni mucungo. O norok saimano tamin manik. O chini rangkol rok history o Maharaj Danno Manik ko somoy ni Simino rangkol ina poriskar ke ullekh kayo. Kintu tini porjonto chini population Tripura o 4-5 হাজার seko. হয়তো जों सब समय चबाओ tongmani obob ekta karon ongmano chini population bangya. So 1400 simi chini ইতিহাস মানে রাসমালাও যদি রাংখল উল্লেখ তংকে তিনি ফান রাংখল ni population 5000 se ongko ini bui ano singke tamni bagai ongman maybe 14 রাসমালা le রাংখল rok sui jable ingke au রাসমালাও রাংখল উল্লেখ তংকে বছরো 10 জন ফান barike 1400 ni simi tau besik kakham ingke population tai bang nani kokse হয়তো উচ্চবা রক নি বাগৈ রাল খাইমা নি বাগৈ উচ্চবা বলতে নিজে বাইব চবা অঙ্গো অন্য জাত বাইব চবা অংমান কনস্ট্যান্টলি চবা ও রাল অব নি বাগৈ নো তামিন মানি পপুলেশন ব কম অংখানে চিন তো ইনফ্যাক্ট সিকাম जों বুঝি মানি ইনকে যে সবসময় চবা ও তংনাই কারেজিয়াস পিপল রাল বরক ইনমানিসে abo kep no kuno tola khaina niya যদি নরক সাকে মিজোরং no lusai hin mani abo derogatory deba nagarong no headhunters hin mani derogatory in fact ang kakao chini halam kuki community rok we should feel proud hoito sikam hinay abo chini debarma chini jamatia chini riang rok sikam choba sikam rok no kiriwai sikam hin mani mane ekta fear factor hai jomo kirimani hai okay so it is something to feel proud that we are courageous people who are always tamin mani coba otong nai coba ni borok injak mani se so I think nothing derogatory dai judi se oro mane wansuk man alada wansugoi negative norok judi negative wansuk manino angles asnai norok judi bekachikon by wansuk mani ke jeng nakar sano but abo keb no chikon khaina ni bagaya keb no opoman khaina ni bagaya jeng jeta history sikam choba is a part of Tripura history norok ni dadu dabura songnop singoi clear ke norok sinai about since ang rangkol abon ni bagay chini rangkol ni somonde ang kisa since rasmala rok ang saka of course chini sikam rok halam kuki we are not different protom ang samanya Maharashno Tripura Maharashno Mizo rok tinipan Aizol no Rengpui ramin no Rengpui means Maharaja ni ha inke जों जे महाराजा त्रिपुरानि राजा रंनो राजा अमुक हिनै साया जों जेमन राजा वीर विक्रम हिनै साया जों राजा रंनो तामिन महाराजा वीर विक्रम से हिनै सा महाराजा तार माने तम रेंगपुई माने कतर जे महाराजानि अधीनो जे सिकाम महाराजानि अधीनो फाइनाय र बरं नो हालामिनो जे सिकाम महाराजानि अधीन फाय र बरं नो इके कुकी हिनजा so chini option je halam cookie in mani both the option it is right halam cookie so asuk no norong ni tai sing thai de it is abo itihas ni Tripura itihas angsa kable sikam choba Tripura itihas ni ekta ongso sikam inoi boino kep no chikon khaina ni bagaya situng itihas no situng in manise sikam chining ke ral no ralmi ral khainai rok mane ral mane choba ni borok hin manise জবান বিসিম্পন্ন শিকাম রংকাই সবচেয়ে সবা পট yes আইদেবা যত দফান বিসিনতে যত কমিউনিটি নি বিসিনতে হাইয়া yes choba khainai sob somoy especially chini rangkol rong no ke Maharaj song chingno ral ma isa kino
মহারাজনি যুদ্ধ রক্ষায় প্ররক্ষান जों যিনি রাংখল রক নয়কে প্রথম স্তরতন মানে বসকাং সবচেয়ে বসকাং থাংনাই ইনকে যিনি ও রাংখল রক আবনো রাল মাইসাক মানে সবচেয়ে বসকাং তংনাই হয়তো বরক একটা কারণ ওখানে যিনি পপুলেশন কম উংমানি so অবশ্যই courageous sikam ingke kunuya it is a synonym of courageous saos kenang borok cobani borok in manise which in fact ani halam kuki brothers rock they should feel proud to call themselves sikam instead of just taking it as negative. The Nagas feel proud when someone calls them headhunter. The Lusais, the Mizos, who are known as Lusais. Lusais means, Lu means head, Sai means chopping. So Lusais, they don't consider the term Lusai as derogatory. So my Halam Kuki brothers, I think there is nothing to consider it derogatory. It should be, we are very much part of Tripura history. Since 1400, it is recorded the Sikams were in this land of Tripura. So we should feel proud. It is very much part of our Tripura history. So thank you. Ambai.